So, adon lagi dyan isuro tayo about preparation. So, ti pukusak tata, isude pa nang i-compare tayo ijay dua nga place, ijay dua nga lugar nga papanan tayo iti eternity. Nga paano tayo mapan ijay dua nga lugar, pili kayo lang. So, mapan tayo ijay Luke chapter 16, beginning verse 22, about the rich man and Lazarus. Okay? So, dito yung i-base the message sa'yo kat pag-comparean tayo day duwang nga place of eternity. Tapno, karkaro kayong ma-encourage kasi na ibagak na palabas, dadagi ay kailangan nga mawatan niyo nga papanamon ni the eternity. Kumununo na, matay kan. Matay kan, transfer ka ni the eternity. Hanyo aurayan ti rapture. Tabaka dati mapan ngahan pala nga rapture. Handaanan tayo, baknang man, diadal man, pobre, natnataydan. Nalatak man nga tao, natnataydan. Ibagbagak, natay ni Aquino, Marcos, aday ama ni Bongbong, uray kasano kinabaknang da. Amen? Natay ni Hitler, mabig-big leader, idi nga nang patpatay ti Hudyo, natay dagiti presidentis, si senador, awan ti exempted. Amen? So, no panunuton tayo dagiti si kantungay nga ta. Alangan nga kunam hanak pa'y nga matay. Dagiti unavoidable or dagiti han mo nga maliklikan, han mo malisyan, iti biyag. Amen. Ang ko'y bagbagang bigatan, pero one day, lata, umay lata ti time. Nuhan ko nga ipalpalagip na gito'y, iti ngay spiritual life tayo ngamin, kaslangay pang prosperity lang, pang healing, pang comfort, dito'y nga biyag. Agpaiso, dati kayanan nga aramidan tatanga biyag, iti life of Christ. Pero ti talagang target ti life of Christ, ipanda kay jay eternity nga mayat. Amen? So, panunutan nyo nga mo na, nagidinat na tayon. Padasin nyo gaminmat nga panunuti jay. Ijay mangyari in the future. Kat may sa panunutan nyo, natanatayan, nagiti lulong tayo, kakabsat tayo nga na dumain mununadan, kat si kantungay nga ta. So, sak panunutok na dyan. Kat dati time nga rod nga, kung kunak dyan nga may sak, ay dahi to'y kitliti, saan nga balin nga ma-miss ko na ito'y salvation ko in Christ. Siguraduwak na ito'y. So nga pati teaching, ada-adalak ti teaching nga sigurado nga mapande heaven. So ide ko naadal nga madik the teaching nga no one is righteous, no not one. Because usaran ti kadwan day nga license da to sin. Ngabuta Romans 3:10, ada nga ulit dyan, no one is righteous, no not one. Nagpatinggada dyan nga verse. Handa nga ituloy yan, iti verse 20, 21, 22. I want the righteous, iti sarili na nga aramid. I want the righteous under the law. Katawan mapalintag nga pulos under the law. Tati in tuling ni Ama nga Diyos, kapang palintag na ti tao ni Jesus. Ngano patyen na ni Jesus katrisiban da, agbalinda nga righteous in Christ.
So, naisurok nito yung church. Nga di inawat tayo ni Jesus, because of our union with Him, we became righteous. Amen. Basahan niyo man diay. Romans 3:21. Okay. Sakbay ni Lazarus. Nga dito eh. Basa. But now, tuloy da jay no one is righteous, no not one dadoy. But now, tuloy. Tuloy. We are made right with God by placing our faith in Jesus. Oh, we are made right. Or we became righteous. Ha? Pabayaan iti pamati kini Jesus. Tuloy. And this is true for everyone who believes, no matter who they are. Oh, sino ka man? Hudyo man wano hintel, babae wano lalaki. We became righteous by faith in Christ. Tuloy. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Okay, aming nga tao nagbasol. So, awan tinalintag ti sarili na. Pero, in Christ, di tayo nga napalintag. Tuloy, nga verse 25. Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. Oh. Declares that? We are righteous. Oh. Tuloy. It is through Christ Jesus when we declare us that. Oh, you see? Amen. Amen. Sino tila-declare nga righteous? Datayo. In Christ na. Iso nga, daday di kailangan makita yo, agpaiso nga under the law, kinday sarilim nga aramid, awan di mapalintag nga pulos. So awan ti righteous, ta amin nga tao, sinner. Pero no umay ka kini Jesus, daday di panang palintag ti Dios. Kagapu di relationship mo, kini Jesus by faith, ijay ka nga nagbalin nga righteous. Surong da jay, ikiklaim, ti aming nga tao even born again, nga no one is righteous, no not one. Para unbeliever jay. Ngayon kada tayo nga believer, we became righteous in Christ. Tapno kasigurado kayo. Kasi awan unrighteous nga mapan ni jay heaven. Aming nga mapan jay heaven, kailangan nga righteous because the kingdom of God is the kingdom of righteousness. Amen. So aking Kristo tayo makapan. Hallelujah! So nga madikmanan jay teaching, ano inawat mo ni Jesus, na isasalakan kan, uray anya ar-aramidam. Madikmanan diay. Then na inayon nga uray anya ar-aramidam. Awan da nga bersikulo. Inawat mo ni Jesus, you are saved. Tapno i-work out mo. Tapno agbiag ka nga saved till the end. That's our teaching. The teaching tayo, inawat mo ni Jesus, naawat mo sa salvation, pero agbiag ka kini Jesus till the end of your physical life. Haan nga, uray conforme ti aramidam, awan da dyan nga verse. Kinawan makita yung nga believer or apostle nga nang aramid di dyan. Ni Paul nga nang isuro di grace, in papati na nga nagbiag kini Jesus. Gana nga matayin. So ako na for me to live is Christ and to die is gain. I put my body into subjection
Una na jay, ilakat ta kinasabak ti raduma, siyak met ti ma-disqualified. You see, iso nga awan da jay uray anya araramidam, urag takaw ka kanunta na sisave kan. Urag kano sa nga pulon ti asawam, kamalalam na isasalakang kalata. Ano ti teachingan nga say? And then, ti danger na di ay, isuntar aramidan da. Ijay church nga di ay. Kasam jay babain ti pastor, siguro na jay nadamag ko, nasurok nga sa gasot. Ito'y bagyo. Because the teaching na kasi ay. And then kaya ti bababae nga magmapan, I don't know why. I don't know why. So nga, ti bababae pa lang mo't, ti adu nga papan. So nga, very deceiving. Then teaching na, and then, may sa pastor, sina na ni asawa na, nasawa na di asawan may sa kongregasyon, so nagpo-problema, may sa kapsat, kapastor mo lang at inmawag ka na kami kinamisis. Nya ba ramidag nito kat pastor mo di jay, wala tayong magagawa. The deceive na gijay, ide teaching nga uray anya ar-aramidom. So nga ti spread that in news, the body of Christ, ket kababain. Pakaibabainan. Ang ko ibaga nga kanyak, anak ka nagkamali, aduti kamali tayo, but we need to overcome. Amen? Ang ko ay ras-rasunan, di basol. Hallelujah. Tawan ti preacher, nga nangiras-rason, ti basol ditoy, overcome sin. Amen. Harabahaya. Amen? Tapnag yan tayo sigurado, tamak-cross-examine tayo tunumapan tayo dyan. Anya nga teaching di giram, lumsot nga tadi ay. Minawat na ka, Jesus. Uray niya ar-aramidak mat ngamin, inbagam. Padasam, ngay baga, nuhan na nga sao, review ko na ka. Because si mausar, kapang judge ng tukad na tayo, Bible. Maukrag to the Bible, jay Bible mo lang, jay saok mat lang, timang judge kada kayo kuna ni Jesus. Awan mo't piman imbaga ng kasay. Rayon baga ni Jesus, no inawat na kuray niya aramidan nyo. Awan ti kasay nga sa una. So tapno, makasigurado tayo ijay, panag-spend tayo di eternity, siguraduan tayo pati preaching. Pati teaching tayo ngay ganan. So nga ti ay ada ka na tayo, na-receive tayo na Jesus, as our righteousness, so i-work out tayo ti righteousness. Na-receive tayo di life na, so agbiag tayo di biag na tilden. Di tayan tayo nga teaching. Amen. Talaga na-receive tayo salvation. Pero saan nga kaya't nga sawan, na-receive mo salvation, tapno, conforme ti aramidam. Na-receive mo sa salvation, tapno ibiag mo. Naala yun? Amen. Anya ti masig sigurado. Kasi din bagat, ti judge to, hanga papastor ti judge, ni Apo Diyos lata ti judge. Ket righteous nga judge na itoy. Amen. Okay na. So, numatay ka. Kas pangarigan. Tatawa or tomorrow. Are you sure? Ni. Medyo narigat niya. Tag-amen. Sigurado tayo in Christ basta ibibiyag tayo isuna. Ang tayo ras-rasonon ti basol ni biyag tayo. Amen. Paugas tayo di blood ni Jesus. Woo! Hallelujah. Amen. Tisigsiguraduan tayo dito di eternity. O, dajay, numatay di tao, mapanan di eternity. Nyabay? Numay ti rapture, dagay marapture ti mapanan. Kati pagsayatan na ti marapture, amin nga marapture, panay amin mapanda ijay heaven.
Din mabati ti delikadon. So nga, ang kakumambat bati, no rapture. So mabati dan, tayo kunak, dadya ngamin salvation ti Gentile, into no rapturen, haanen nga Gentile ti isalakanan ni Apo Diyos. Agsubli sunan jay Hudyo. So nga ti grace period langan ti Gentile, ijay 7 years nga time ti God's wrath and Antichrist. No agpaputol da, ijay langan ti grace period dan. Ngam na umayan ni Jesus second coming, nalpasan ti salvation ti Gentile, Hudyon, ti sublyonan. Amen. So ang tayong agpatay-patay nga hintil. This is our time. Amen? Okay. Nagita ti kasana, ingana nga end of the world. Kat naibagak, kat kararwang, may punpunduda. No de matmatay. No hangan na isalakan, mapanday de hadis yung unog tidaga. No isalakan da, ijay paradise. Sura ito'y, pasain tayo ijay, Luke 16, beginning verse 22. Basa. Finally, the poor man died and was buried by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. Okay, so natay da nga duwa na. Sino na gitoy? Tibak nang kini Lazaro. Sino nangala ijay? Bigar nga ni Lazaro? Angels. Nang ipananda, Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Dadjay bagina deyay. Then itanam, even the bigar of course, na itanamet ngam dadjay kadkadwa na inalanti angel. Nagmayat. Amen? So, ito iti topic nga medyo makapigargar, pero anak kamang butbutang, piprepare ko na kayo, iti sigurado nga eternity. Verse 23, And his soul went to the place of the dead, there in torment. He saw Abraham and Hagar, his sons, and Lazarus at his side. okay, kitando na ito ya. And in hell, ito yung baknang. And in hell, so kita nyo, ida impierno, ayan na. Ida inaibi, and Hades. Hades, meaning na doy, world of the dead. Hades means world of the dead. Dead souls. Dagito'y hangan na saved. So nga ijay Hades yung nagtidaga, iso tilubong da. Pero handang mapanijay, nga aginjoy. So makita yo, tiduwa nga na pananda, komperyo, ni Lazaro, Abraham's bosom, jibak ng in hell. Kaano nga nangyari di ay? After physical death. So ginabudno na adon ti lulong tayo nga da di jay. Tidaduma, di pa'y kaasipiman ni lulong ko talaga adi. Narigat akon nga may ara-aramid pa lang nga, di bali bahala ni Apo Diyos. Talaga adi nga no, kaan nga nasib, kakaasin ni lulong mo ijay. Ngam, apay, kayat mo nga sumurot. Then ay baga-baga ka na kayo, uray manot tarpulin. Kargayo jay sangwanan, wanong aton tilungon na, nunatay, nuhaan na nga talagang inawat ni Jesus, uray bagam nga in heaven, there is joy. Kung kunanda jay tarpulin,
in Hades latate ayan na riyay. So now, ma-encourage kayo kuma to share the salvation that we have received in Christ kada iti kakabagyan nyo. Agungit naman munuhan. Ang bahala da. Kaslaawan ti panangisakit mo piman. Ano mamingsan, hantayo gamin nga mo ti papanan ti tao, so nga kaslaawan burden tayo. Kararagyo. Apay kayat mo ni amam, nilulong mo, kabsat mo, anak mo, nga mapanditoy. Amok nga madiyo. Ngumayan na. Di ba, daking ka ti salvation? Mabalin mo nga i-share. Nag-share ka ba? So, ano makita mo na doy, pipian na lang nga uray agungat ba sa inbagam. Amen. Hallelujah. Haan nga kwa rito'y, pakunayo ay ayam sa day na pastor, sa ulang, anya nga sa ulang. Adaba Diyos nga talaga? Adaba demonyo nga talaga? Yes. So nga adda nga talaga mo't na ito'y. Di ba mapulfulfill aming nga prophecy dito'y Bible? Di ba matay ti tao kot inbaga ti Biblia nga matay ti tao? Kat adaba panandan no matay da. So nga rin nga tiraduma. Ay, kung na dahil ito no, da problema dag, suicide dan, tamatay dan, tag-rest dan. Ang agpaypay so da, deception ti enemy ni. Ado tinatay nga hanga nag-rest. Ti bangkay ti bagina, kasla nag-rest. Pero jay soul nahan gayam. And one day, agungar di bagina, may inayon man nandiyan na panandya kararwana. So, spirit, soul, and body matlang nga buong buo. Nunapan ni Jai, Abraham's bosom, praise God. Ngayon napan dito'y Hades. Hades is a place of torment. What did I? World of the dead and place of torment. Amen. Not sure dyan. Hades is a place of torment. Panakadusa. Okay na? Nakita yun, nagsina ba dala sa ruga niya baknang? Okay. Tata, kastoy. Tinangyari, verse 24. Basa. So he called to him, Father Abraham, nakapili me, send Lazarus to me, the king of his sinner and water, and cool my tongue, because I am in his fire. Okay, makita yun ha. Iday place of torment, the number one iday nga torment, ket dadjay bara ti apoy. Apoy. Men? Place of torment. Sino ti mang torment jay uno anya ti mang torment kada iday Hades? Fire. Apoy. Dita ti hell or Hades nga napanapananan ti adu nga tao. Nga natnatay. Ket awanen ti remedy dyan kasi daday matay nga daday Hades rumwarda kas na ibasbasa tayo di Revelation nga mag-transfer damat lang ijay lake of fire. So awanan di pag-asa ti tao nga naikabil ti kararwana ijay Hades. No natay. Ket ijay Hades, tinapanan di kararwana, ijayan ti place of torment, ket ti torment ijay nga number one, fire. Apoy. Maikabil nga mismo jay kararwa ijay apoy. Haan nga maiasidag lang, may pisok nga mismo ijay fire. Iso nga permi ti pudot na, kunan di baknang. Nga uray na lang ti kayat na jay ramay laeng
ni Lazaro, sausaw na idedanom, tapalamiisa na jay dila na. Dilan na ito'y baknang. So, agaasom na ito, pagkasapulan nati, water, ora lang maisawsaw. Da jay ramay. Haan nga 1 cup of water. Kailangan mag-meditate tayo dito'y. Isu nga siyak, haan nga mabalin nga matayak nga hanak kamapan, ijay paradise. Kailangan siguradwak na ito'y. Tani natahin ni nanang ko, natay dagiti kaabsat kon, mununadan. No dito'y, natayan ni Brother Jopri, kenda dumapay kakadwa. Now, ang kayong agpatay-patay. Eternity ti pag-istoryaan. Amen? So, pagpakaasi, nga basaan lang kuman ni Lazaro tiramay na. Palamiisa na jay dilan. Pero, anya sungbat ni Abraham, verse 25. Basa. Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here in your heart. Okay. So, ijay paradise, place of comfort. Hallelujah. Hell or Hades, place of torment, fire. Hala nga diay, hala nga fire. So nga diay, mangyari dito'y earth, as karide pain, di saksakit, kagiday ut-ut, sakit tinakam, kenda dumapay, amin dagijay, adada amin di impirno. So nga ron nga mag-experience hindi tao, ti partial nga impirno. Ito'y earth. Mag-experience tayo mat, ti partial nga heaven. Tapno adapang ibatayam, no anya ti kayat mo nga papanan. Kayat mo ba jay pain forever? Wano apoy forever? Wano kayat mo jay joy forever? So nga ti understanding dira duma, na di biyag nga agnanayon, di haan nga matmatay, di haan nga evaporate. Wrong di ay. Because nga ron ti tao, kunak, once nga ni anak kan nga matay, haan kan nga evaporate. Kakasla asok. Basta adan ti biyag mon, mapankan nga mapanto ijay eternity whether heaven or hell. Tandaan na nyo di, awan ti ag-evaporaten nga tao. So nga adano, no dade kunam nga panag-exist na, ag-exist dan forever. Nauhatan niyo. So nga ora impirno, at dati, biyag na ijay forever, pero no apay nga ibagana nga death nga mindiay, ti biyag na ijay, dahil na isisina iti Diyos. Na isina ijay peace, na isina ijay joy of God, na isina ijay health of God, na isina ijay panang comfort ni Apo Diyos, na isina ijay love of God, na ijay ti hell. Isung ano na, da ijay mapan ijay hell, na isina forever kani Apo Diyos, awan may experience na kakina Diyos ti Diyos. Da ijay ti torment na ijay forever and ever. Fire. Ngamijay heaven, light. Lawag ti adalang ijay. Fire of God nga mang comfort. Amen. Oh, I pray nga sumaksik na to ijay spiritual. Kitaan nyo na ito duwa, siguro, diagbibiyag na ito, siguro kung nakatahangan na specify. Ito ibak ng awan time na iti Bible study. No, big picture na ito, awan time na ito.
ti fellowship. One time na dito ngagdengeg ti Word of God. Tati sa si kasuna, di kinabaknang na. Mabalin ma-pride na ito, itagbabado itinangina nga kanayon. Mangan, idyalamisaan. Ni Lazaro, ruray na di itinag, unumatnag, idyalamisaan, di baknang. Amen. So, nagduma dati klase ti biyag. So nga na kayo, datayo dito eh. Dito ka dito, pagkuhan tayo, hantayo kung ma-outbalance. Di bagbagak ti biyag dito na nga born again. Spirit first. The spirit mo tinapigsa kay ni Lord. Amen? Haan nga di material things. You cannot serve both God and money. So, put God first in everything. Ngam data, adong arutiha nga makigiming because of money. One thing at ha. Kat nadjay nga aramida na kat mapan ijay hell. Kat santo agbababawi. Tawan ng warning kanya nga Pastor Istasio. Eri baso na diay, uray dakkel babawi na. Kas itara ito, permi babawi na. Harabahaya. Sa bagay, uray, awan lang ako kwarta na, isupay ko kuna naman. Awan lang ako kwarta, mga kamo lang bumak na, di ka lang makigimungan. Yung isupay lang mat. Tak-tak kiti na tawang kiti kanon kat, kukuna na pa lang mat. Ngam ni Lazaro, praise God, na-save. Han nga gapot apanglaw ka manon kat ma-save kan. You need latad Jesus. Amen. No picturom na ito'y duwa, ito'y baknang siguro, natangad man na ito eh. At idug ti agong na ito yung sigurado. Oray no Pilipino kas marigan, tinmangos. Because baknang eh. So kita nyo, mabinsan di ba baknang, so dati kaduan awan time na kini Lord. Tati, ayan ti time da ije money. Ta kayo nito ag-overcome kayo no kasta ti puspuso yu. What is money? Kunayo kuman. Compare ije salvation ko kini Lord. Ang ko'y bagbaga nga maditi bumaknang, inayon to tabin maknang matngarod ni Abraham. Baknang ni Isaac. Baknang ni Jacob. Baknang ni Cornelius. Ado ti babaknang anak ni Apo Diyos. Baknang ni Job. Pero inununada ni Apo Diyos. Ti kinabaknang daw usaranda para kini Apo Diyos. Tadi kumati im tayumat. So nga, kasbargan, no, kaya't mo di bumaknang, tapno maaramid mo di papaaramid ni Lord king kakasya. Kaya't mo ba di bumaknang? Wen tagpatakderak ti churches. Wen ta siyak ti mang support. Iti gawain ni Apo Diyos. Ada kumadiyay. Kasa kita nyo ka di tinaduma, pero kaan nga na inline Diyos to. Sepanang ti Muslim. Agninegosyo na kita, segunda jay, karuba mi jay London. Kwa ti Muslim. At naparabor unay ti kadwa na Muslim. Titinulong datap no bumaknang da amin, ta ipataray da jay relihiyon. Pati utang, pautangan dati kakadwada. You see, agtrabaho datap no bumaknang da para agmove jay relihiyon da nga Islam. Natayo pa nga Kristiyano, trabaho ka ta da pag ilad-iladam. Imbis nga natayo de ayan ti salvation. You see, ikararag tayo ta i-reverse ni Apo Diyos tagiday wrong nga pananaw tayo iti biyag. Taan niya ayat ti kwarta.
What is the purpose of riches or money? Di ba inted ni Apo Diyos kada tayo di jay for us to enjoy, to serve Him? Para sa inyo nga studying the Bible. What is the purpose of God? Apa nga ited na ti money, inted na ti kinabaknang kada tayo. For us to manage and use that money for His glory, for His purpose. So, gusto na atsuan, no, dati na gana nga milyon. Kanya man ang paaramid mo, Apo Diyos ditoy, apa nga ni-conduct ti milyon. So, diyan, nagpatak na risunay di Santiago, iti worth 30 million, and then, naramid na di 4th floor nga church. Amen. And then, kung na kanyak Pastor Romy, ayabam amin nga pastor mo, no, kayat mo, tawagan dak, no niya kayat yung, papanan tayo, dati farm ko, di igit ti karayan. Kayat yung ba, tingin tayo, agtuntuno tilapia, habang agsisharing tayo. Iyag mo isuda dito eh. And then, ipan ko na kayo dyan. Or, kayat yung dito eh, resort. Makita yun dyan, because, dito tigapu nga binmak nangat. Ado di ba pastor ngom umay. Si kalaang tihan unay ngom umay. So nang tinaduma may dagdawat. Parang so in-advise ak na laing utang nga pastor. Kasi no pa utang nga kakaasing agbayad. So kailangan usaron na ti pamati na ngamin. So adon tinin-instruct ka pastor. Kunanapiman. Ngam iti biliba ki jay, nga no read no write nga tao. No adda ti blessing ay ganana, anya manan aya ti paaramid mo kanyak ditoy kunana. Da kayo ngay. Ba't manuto nyo ba? No da inigyanan nyo kwarta, anya ti paaramid mo kanyak ditoy. Wano, ayo. Fried chicken nga dago sa panonoto mo na. Di parakin ka amin. Isu day arami di baknang nga nito. Isu nga din natay, sa bali na panana. Kaslaman lang ka na tayo ito church niya. Sample me, ti Bible School. Ti Bible School tayo, agpaiso nga na Diyosan da ito'y. Ngam ti kaskasan ti daduma gamin, they are abusing taday love and compassion tayo kadakwada. Langan da nga langan. Itata, na-realize ko, awan na ito kaslaka nga Bible School. Because aglangan da no kay kayat da, sumrek da no kay kayat da. No iskwilaan mo't secular, kasi nga mabalinti kasay. Kat mas importante na ito at adalan da dito'y, because life da ito yan tungtungan. Dahil talang secular, pagbiagam lang. Pero na ito'y, biag mo tag change. Ipanda ka ijay heaven. Pero, araramidan ti kakadwa, kasla iso ti last class kadakwada. So, ano da kasar, langan da nga langan. No da birthday, naglangan da. And then, warningan mi iso da, kayo aglanglangan. Kasi kasto na ito'y, adan iti, inbaga ni pastor nga lumampas kayo ti 10 nga absences, ang kayo makagraduar. Dapat kayo ti lumaban. Itata, sinampulan mi nga talaga. E di handa makagraduar. I'm sorry no, ada kayo dito, but you need to listen. Di handa na makagraduar, talaga hangkon nga ialaw, nga graduar da nga wan adal da, ta permit ilangan da, kasanumat kapag graduaram di ay sana apan ibida-bida nag-adal dito Jesus the Good Shepherd Church. And then awan na mamuna. Now, nagijay ti mararamid so sinampulan mi. Anda ka talaga tinado pinagparid mi dito or I do upset na. Pero jay certificate na haan nga genuine. Tapno agbak subject. You see? Itat natin nangyari, mahagsip pa ka sila nga graduar na. Dagijay kasjay ti aramid na. So, hano na nga nag-graduar, tinaduma. And then, tatama din, ag-enroll na ti SAP, kat ti requirement ti SAP,
Di certificate mo nga naggraduar ka di Bible School. Ibaga naman, nga uray ka kumakastoy, hanpay pa kasi na duma. Papilit na ginroll na lahat natin sa kastan tumalang ijay heaven. Saman to'y papilit nga alaan da ka kuman ni Jesus. Inbabaga na nga ron dito'y ti requirements ti masave. Amen. So, kailan masampulan na gito'y? Kasar, isuksukat mo na di Bible School mo. Ang mga rin nga si katimang sulom nice. Tapno makita yo ti importansya ti Word of God. That's our point. Han nga rajay, kung namin nga kaslata yung secular. No. Amo yun, no, siya makisim-seminar. Ti seminar, ti dadakal nga seminar. Uras-uras. Nung naladaw ka ijay, kat saan ka sinmangpet, medyo masermunan ka. O da ka man ijay, ruwar ka nga ruwar, sermunan da ka manan. Aso, sinado magamin, handa mapadpadas eh. Ti amudan no nadyusan, panay aming kisira-sira. Maawata na, naanos ni pastor. Una nga ma-abuse. So, no, minsan matagungat ni pastor. That's for your own good. Nala yan. So, nga da kayong mga papipilit, sa kayo ag-enrollment na disapon, hanga mabalin. Back subject kayo. Panunuton yung kastoy, tumungit lang, gaya medya langit. Na-disqualified ka, anya nga rod. Uray nasa ti sangit mo. Uray ag sa ibekan. Uray kasi sangit mo. Wala na. So now is the time. Gising, mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Baga kami hanyo luluwayan, di pa nakigimong nyo. Dahil ito'y baknang kasi aramid na nito. So nga na-disqualified, santupay, ama Abraham, ama, kukuna na kini Abraham. So anak ni Abraham na ito Mabaling nga Hudyo na ito or anak ni Abraham nga talaga iti spiritual. Pero anya ti isungbat ni ama na nga Abraham, son, remember that in your lifetime, you receive your good things. Amen? Maya, tinareceive mo, binmaknang ka, ngamni adakan ijay torment. Place of torment. Ni Lazaron, adan ijay place of comfort. So, niya di diferensya na, the paradise, place of comfort. Hades, place of torment, fire. Nyaway ti heaven. Tinaduma. Okay, no, ituloy tayo na ito Amon pa lang di baknang ti kakabsat na. 16:26. Basa. O, anya nga di ay. Goal fixed. Nya di ay. Yuyang nga nagbaetan tayo. Isungahaan nga mabalin nga bumalasiw ti aggapu ditoy nga mapandita. Ken day aggapu dita nga umay ditoy. Ada ba may katlo nga place? Awan. So awan ti purgatory. After physical death, no purgatory. Tandaan ninyo dahil ti teaching the Bible. Pero teaching ti religion ada purgatory. Pagbagakon ka na kayo ti purgatory, after spiritual death. Idinatay da Adam kini Eve ti basol, ijay tayan ti purgatory, dituyen earth tata. So nga di dinatay ti spiritual, ada palang pag-asa da to be saved. Maturtorment tayo nito'y nga lubong, pero mabalin tayo nga ma-save because ti tunay nga purgatory nga pakadalusan tayo, tatan nga biyag. Nga na i-present ti religion di ay.
Kaya muda nga purgatory after physical death. Awan makitam. Kailangan manan nga ibaga tayo dito because very deceiving. Nagijay. Kaya mo tita tao, mapanday dya purgatory. And then, may kararagan da, baka sumangat na. Daya ti teaching ti relihiyon. Pero awan ka di na dyan dito, nga talaga. Nuhan tayo matmanan ngay diritso. Pero do mamasaktan da dito, nuhan tayo ngay diritso. Ado ti madisdeceive. So nga, agpatay-patay da, tadi bali ada ti mga kararag. Nukas jay may salaang, di maudi lang, ngawan may kararag kanya na ti mapan di impirnon. Ngamahan mat. Anan to pa yung kadawatan na ito, taada ko mamang ikararag kanyak. Awanan eh. Hanang nga mabalinti ag-transfer. Nawatan niyo. Iso nga once nga napanan ti tao ijay, malas nan. Iso nga nagasat tayo. Tapos ibibiyag tayo palang dinggan tayo na gitoy. Panunutan nyo diay. So nga, ura ka sa nuki nagagatyo, kayo latama ki church. Agdangag ti word of God, tapno lumain kayo ti salvation. Baling kayo nga wise unto salvation. Amen. Hallelujah. Woo! Okay. Verse 27. Yes, sir. Then I beg you, my brothers, send Lazarus to my family. Okay, daan yun. Hindi saan nga mabalin. Nila sa Roman nga rebound mo ijay. Pamilyak. Tadapay ti. Hindi ko na. Dapay ti kakabsat ko. 5 brothers. Baka dapay ti kabsat na babae. Ngamday 5 brothers lang ti binanggit na. Tadila ka tao may datoy nga torment. So nga di ako nakdenatay nga, kararwa pa lang nga mapanjay Hades, amuda pa lang ti kabsat da. Amuda pa lang ti inada. So nga madida kumang ada sumurot ijay. So nga nilulong yun, no napan ijay, madina kumang sumurot ka. So nga mo ako na nga, sumurot ka. Ano sungbat ni Abraham, adanda, verse 29. Sige. They have Moses and the prophets. Let them listen to them. Oh. Adanda istasyo ijay, kung na naman. Bayam nga agdengeg dan kanya na. Siyak lang ati bagbagak ata ako. Ngam adu kami dita. Ngagpipreach. Amen? Hanga masapol nga ada agungar nga natay. No uray malang ada agungar nga natay, no patangkenen na lata, ti puso dawan lata, kuna ni Abraham. So magita yo ijay, ulitak manan, no i-compare tayo, da jay paradise, kenday Hades, dakal diferensya na. And then, no ituloy yung ada-adalan, ti heaven, nung kanigit nag-Bible school, na ipakita tayo ijay, nga heaven is place of worship also. Heaven is a place of worship. At that time nga mag-gather da amin tada jay heaven, worship da kinilot. Malaksig jay 24 elders nga daily. Awan mo kiniti aldaw kay Rabi jay. Pero always nga daday jay throne nga worship. Ngayon na tayo to at that time. Ija revelation nga ipagipagita ka na kayo na dyan. At that time, nga mag-gather da amin to worship God. Iso nga million tiya kantay dyan. Nga kasla, ti buses na, kasla tiya kay ayos nga danom. Gasam. Katyo ti may nayo ni dyan. Yes. Dadya ti awis da ito'y ad-adalan tayo nga Jesus. Okay. Place of worship. Iti heaven, niya ba
heaven, malaksing iti place of comfort, place of worship. Nyabay, tiamuyo di heaven. Place of health, no pain. Amen. Salon at daday jay. Ada ngamin daday kan-kanon day jay, nga bungan ti kayo, nga ti supply na health, kasunod lang de kan-kanon da nga tree of life. So nga wan matmatay. So ada food mo lang ijay. Ada mo lang ti supply. Awanan iti agkurang ijay. So nga awanan ti agmakubo ti katatrabaho. May supply amin. Amen. Woo! Day ti heaven. Hallelujah. Kita dyan tumalan, Locus Bergan, rapture, mapantayo dyan, or natay ka, mapan kayo dyan, paradise nga dyan. Tadyang in-engineeran ni Jesus. Isunto timang take over dito'y, numarunaw dito'y old heaven, ken old earth nga dito'y, ag-take over di ay. So dyan dyan, Revelation 21. Amen. Tinadumahan na believe nga mapantayo dyan heaven. Pero mapantayo dyan heaven na marapture tayo. Apay agpababa tayo aya. Agpangato mo, ti marapture. Amen. No, ayan na panan ni Jesus, hindi na ipangato, hindi na panan di marapture. Hindi balay ni Ama na ijay heaven, nagado iti mansion, rooms. Iawid na tayo ijay, pansamantala. Isusurok na yan kada kayo. Amen. So, into nukwa, bumabanto niyay, ngayon engineer ni Jesus. So, ti pag-transferan dagijay na isalakan, ag-transfer mat yaday di hadis, ijay lake of fire, nga da ito'y nauram nga old earth. Ag-mix so di baybay, kenda ito'y earth, nga marunaw, plus diya nagbibiyag tinainlubungan. May nayon da ijay lubong nga narunaw. May halo da ijay. So nga ulis dan to ti iges. Apoy iti ayanda. Aglanglangoy da ijay. Ngem han nga danong. Nga mayat. And then sulfur ti angot na ijay. Naangot ti impierno. Kasla CR. Heaven na banglo. Sige ah. Anya kaya tsu, naangot nga kang kanayon. Kunam nga forever and ever. Ijay heaven na banglo because na banglo ni Apo Diyos. Ay, adamat yati kasaba kung kunayo. Apay, anda ti kaya tiyong asawan, naangot ijay langit. So nga dagay man yung bagabagang adasiya rijay heaven, awan. Patta-patta lang adasiyar. Apay mangantayo ayati physical food ijay. So ako na dagay na duman. Sige, oray mapang kayo pa dyan lang, itisisbuan nyo da kami pa dito idaga. Dati kasta. Titaraon da ijay spiritual food. So nga awan ti ubot ti anghel nga kasilyas. Nakakita kayo nga da si CR nga angel, ay. So nga ikatan nyo dagay dyan nga pananaw. Awan ti CR dyan. Naadal yun? Amen. Tapos sila duma. Ada ti pag si arak ijay, ay. Di pa inaangot pa lang nuhan mo i-flash. Madmadi ang arangit nita. You see? So nga nagdijay ti kailangan istadian tayo matlang gamin. Tapno amu tayo ti turturungan tayo. Nabanglo ti langit. Sulfur ti impierno.
Napadas mo yun, napangkabil bukod, ada sulfur dyan, ya. Apo, naangot, kaslasiyan nga talaga. Kat kasya ti inbirno, ti amoy na. So, iti inbirno, into no maipisok pati ni Satanas ti kadwada iti madusdusa forever. Ngam tata ti Hades, para torture ni Satanas palang iti tata. So, dati mang torture ti, nagijay na natnatay nga nagsubsubli, nakita na day, pakita ni Lord Jane Beer, no? Kuna day, dumapay nga, kuna na nga, awan mati, mapan ijay nga makasublin, pastor. Apay nga, dagijay napnapan, ijay nga natay nga nagsubli, nga napanday Jane Beer, no? Apay na ipisok daya. Handa na ipisok. Napan lang inpakita ni Lord kadakwada no, anya Beer, no? Tanong na ipisok dan handang na makapanaw. Napandalang ipabuyan ni Apo Diyos. So nga handa nga na ipisok. So nga nakita na dagijay banban ni ito ni Satanas, yung iwat na, mapigpigis, tarabitab ka no na yan na to'y. So nga dyan iwat natin matortorture. O na the Bilwis, the Miriam Baxter, na duma. Tida duma, agin ti testimonyo na ba't nga madang nga talaga piman ti genuine na testimony. So, ida yung adalan gamin. Tay compare you ti heaven can hell. Tada jay ti destiny ti tao. Duwa nga diay. Pero our destiny as a Christian, as a believer in Christ, heaven. Kaya tiyubang talaga mapaniyay. Oh, yes. Sut ka po nang agbanbanog tayo. Sut ka po nang agkarkararag tayo. Sut ka po nang i-apply tayo to Word of God. Tapati reward tayo, adadon to reward tayo ujay. Tauray bagabagak ti reward, one day. Adala tati awan reward na ijay, sinukin baso ngay. Anya ma-rewardan. Jay, ibiyag mo nga, biyag ni Jesus. Amin nga aramidam in the Lord is not in vain. Amen. Jay aramidam ti ma-rewardan. Kaya ti reward. Amen. So, dagita ti compare yo. Last part. Kaya't kung ay parang, kada kayo ito yung mensahe, dahito'y duwa nga eternity, nga dahito'y, kaya adda iti kwa na dahito'y, adda iti rules, and adda iti ranking. Duwa nga eternity, adda iti rules, adda iti ranking. Amen. No, imbaga kada ranking ijay, ada tinangat nga to saad na. Adamet tinabababa. Ada ti mas bakbak ng ada ti medyo saan. Pakati ko na ti heaven, parihas tayo amin. No. Ijay heaven, ada tinangat nga to ti saad na. Nga anak ti Diyos. Amen. Okay, mapantayo man na lang. Padasan tayo nga i-review basit. Revelation 21. O sige, mapantayo ijay panagsukat ti kwa niya. Irugito verse 1. Okay. Oh, ulita ka, ag-disappear to na dyan, dahito yung old earth, kaya old nga lang langit nga na kita, matupok ti apoy kas kuna ni Apostol Peter. Marunaw dahito ti apoy. Amen. And then, verse 2. O, anya ngay, ti paggapuan day
New Jerusalem. Gapok ijay heaven. Hanga da ito iti paggapuan na earth. Kailan maimemorize yun na kita? Amen. Ayan ang paggapuan ti Holy City. New heaven, New Jerusalem, coming down out of heaven. So ano daw may bagbaga, inaramid na dito yan sa bali di dyan. Ayaw man amok man ang tinapanunot yun. Pero, let's pray for him. Verse 3. I heard a loud shout from the throne, saying, Look, God's home is now among his people. He will live with them, and they will be his people. God himself will be with them. Okay, so makita yon, makiiyan ni Apo Diyos kada tayo matlang. Uray bumaba di new heaven and new earth, makiiyan ni Apo Diyos, kakaslay di Garden of Eden. Kasam, tikadwa tayo, ijay, God. Amen. Basa-basaan nyo kami na ito, yung gana sumagapsap kada kayo. Verse 4. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. So, ito, da kunak nga change and amin. Patayan da jay, memorim, ida nang paspasakit ken kaidin, maawanan. Iso nga awanan ti agsangit, nga awanan ti makarikol. Iti experience na idin. Taag-changen nga new amin. Amin, gamno katkatay na, adda pa lang, di panunot na. Di kabsat na. Uray da di ay langit, adda pa lang ibagbaga, nakaanupay pa ng balas mo, di nang patay ka na kami, kung kunada pa lang. Amen? Ngamno ag umayan di new heaven and new earth, aramidan ang amin nga new, even your mind. So kaspariganda di, asawam to nga pinapasaktan da kan, halman malagip. So nga awanan ti agsangit. Ay bagabagakon ka na kayo di, so nga awan panyo ni Apo Diyos. Kapagpunpunas natlua, ti interpretation ko hindi kasi ay, ti amok no agsangit ka, punasan ni Apo Diyos. To nagsangit ka manan, punasan namanan. Ti pagkasampi man ti punapunasan na nga, matmata iday nga inaldaw. Han gayang makasay, awan ti agsangit, taramidanan ni Apo Diyos nga new, even your mind. So awan malagip mo nga nakasaksaktam. Woo! Amen! Hallelujah! So, naituloy tayo na doy, nga chapter, into no bumaba na ito nga new heaven and new earth, so na ito dati gate. Okay, kurang di time ko. Pasabasaan nyo na ito 21. Humay ito na ito, nagkangingi ng abat-bato ti aday jay, nagidjay apostle, so dati aday jay, 12 nga gates, ngagbantay. Tinaduma, 12 cities. So, ada ranking. Kaya tsuba may promote. Agaramit kayo tatan. Aga-asumbay daw-dawatan inada duwang apostle ni Jesus. Nagtugaw ka kas king. Kumaanak ko tagyan di makanigit kin makanawan. So, makita yun. Kat kunan ni Jesus, saan nga siyak kaya na nita? Ni amak ti mang decision, no suino ti agyan, ijay makanigit ko, wano makanawan ko. Dapay gama agyan, ijay. Amen. Who? So, ada ranking. In pierno mat, adamat ti nabarbara ti ayan na, adamat ti mas nabarbara, ti kababaraan ti ayan na, ti ka pirmi ti panakatorture na ni Satanas kundi Antichrist. Kasjay, pati di impirno, adati kasjay na. No ba yung bagbak na gito, itap no ma-encourage kayo nga garamid. Nyari ko nanay, di baknang, tin mo amin di kinabaknang mo itinapanglaw, taad na kinabaknang mo ijay heaven. Hindi ada baknang ijay heaven. Ada tinapupubrita, haan nga
Giver ditoy. Baka ko na yun, sige I encourage you nga believe. Tanong mapan kayo dyan, awan ti pagbabawian niyo. Kas ni Pastor Park, pipiya pala ni Pastor Park, ta pinasublida. Dangan ti mga 5,000 nga kongregasyon na dayan, pastor, ti Koreano nga dayan, tatang, agistay na tayo. So napan ni di heaven, nakita na di balay dyan, nakita na di balay na. Di balay na mararamid. Kat nakita na ti duduwa nga certificate. And then, damaga na kinapo Diyos, sabi nga nga dito lang ti certificate ko kat mga 5,000 ti congregation ko. Ti lang na ikan ti certificate nang inaramid mo, na ni Apo Diyos, di nakitam, di mabisbisin, nga inikam ti kanuna, nga pubri. Kaya nakitam di malamlamin, nga inted mo, di ikot mo, sulang ti da certificate na. Tinaduma, awanan inararamid mo. Tahan mo mo't nga aramid yan ang urnong ti tao. Aramid ti Diyos. Hanmat nga sakat nag-evangelize. You see? Iso nga din pinasublida, agawanan ngayon lako dyan nangingi ng alugan na tatumulong tinapanglaw. Tani awang gamser certificate na. And then, nagsalusod pa Apay nga dagijay, balbalay nga dagijay, adu agtartrabaho. Kata jay kat, ag-standby di agtartrabaho. Sungbat ni Apo Diyos, dadjay, ador aramida na di arabaw ti daga, di kinbalay dita. Giver data, so magsisangpot ti materialis. Ada maikon-convert nga aramida di balay na. Di kinbalay jay, awan. So di injil nga mga aramid, naka-standby ta, awan sumangpot nga materialis. So nakita na nga ti kabaknangan ni nga maysa ni John Wesley. You see? Ang kamon, mamati kayo dyan. Inukan kayo mamati dyan, mamati kayo dyan Bible. Hallelujah. So kati kakaruan ti dusa, kunan mo't ni Jesus. Tiyada nakarkaro mo't dusa na. Amen. Ti nakakaruan ti dusa na, da Antichrist, Satanas, kendi backslider. Nga naamuanan ti pudno, santo pa lang nag-back out. Pipiya pa idahang nga nakasabaan, nga nasingpet, nga napan ijay, tayo sudat kabasitan ti dusa. Nga madusa na lata. Awatan niyo. Kurang ti time ko may compare dito tapno awan ti babasbasulan tayo, parang ko amin na gito Ada ka na kayon. Kasi ti panagtulnog individual. Amen. Hallelujah. Kaya tsuba nga darang kuyo dyan. Start now. Agaramid kayo tatang. Kaya tsuba nga da kinabak nang iyo. Agi-convert kayo dyan. Kasano pa nang i-convert? Kita nyo, even giving may convert. Ited mo, da kinabak nang mo, ilakom. Ited mo dyan napanglaw. Ada kinabak nang mo sa dila, hindi may convert. Amen. So may convert, nagiti tithes tayo, offering tayo. Donation tayo. So nga nyo sa isang din, donation to youth camp. Children. Tapos handay babawi na conversion na. Amen. Kasladi dolyar nga, napan kay di Amerika, may katoy may convert. Kasi gayam ti, mangyari tata, there aramidam tata, may convert gayam ita. Amen. Ano ba yung convert yun? Sa nalplipat na di, first ang papanan nyo eternity, very important is salvation. Pero may inayon na gito. Amon nyo di place nga heaven, nga isuti ka injon. Madmadi di inbirno. Antayo nga padpadasen di yan. Anyo ko na yan, baka magkidi pa sublindak ni Apo Diyos. Nung anda kayo pinusubli. Ano di may bagay dyan? May at kumano padasen tayo. Pay padasen pa lang di ramanan nga mapan ijay.
Ang mabalinan no, naipisok Pipiano ka sila de duma nga, ipakita na lang. No, apay nga nga isursurok na gitoy. Idi nga inikak ti importansya na ito'y last days. Lord, show me what will happen tomorrow or in these last days. Show me, Father God, no anya ti heaven. And even hell, tapno iti kasta, agprepare nga talaga. Ken mai-prepare ko dagiti anak mo, iti dapat dang papanan. Nagiti iti karakaradag ko. So, dagito iti in-reveal ni Apo Diyos. Ijayak nga may encourage ngayong gana till the end of my life, physically, i-preach ko ni Jesus. Because kastagayam ti turturungan mi, han mi gayang mamaliklikan, iti papan mi ti eternity. Ti problema lang no ayan na pagdiswam nga eternity. Ngam, whether unbeliever or saan nga masave, wano masave eternity ti pagturungana. Ngam jay eternity, ada ti eternity in hell, ada ti eternity in heaven, or ijay paradise. Ijay ti kayat ko. Amen. So, titurturungan tayo amin eternity. So, prepare now. Ay suro kon day pa nag-prepare. So, uray da kayo ngayot, kasya, kitaan nyo diyan. Kasi da kayo ti sumarsarono, o saran ni Apo Diyos. Agpaspason, dagiti amayo, innayo. Kitaan nyo tira duma, handa maka-over ka man tiriumadan. Handan maka-evangelize. So, tira duma, sada kunak full time na, no awanen, kunak naladawan. Sada kunak full time na, no sarsarukudan, kunak tumatanan ito gamukit nin. Adan dagijay youth mag-take over. So nga habang napigsa ka pa'y, use it now. Amen? Kay so pa'y additional nga reward. Jay eternity. The eternity forever and ever. Han mamarukod yan. Han mapanunot no kasano kaatidog na. Because forever and ever and ever and ever and ever. Kat no adangay di pagtutuo kanan. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Hanmat nga ron nga evaporate nga kunat. Kasjaynan. So grabe ti eternity. Oh my. So ngagpasalamat kayo ta na born again kayo. Pasalamat kayo tayo nawat yun ni Jesus. Can the Holy Spirit, but you need to continue till the end. Okay, so idayan, the ending na, the preparation tayo, tumakder tayo. Hallelujah. Oh, Rabahaya. Praise God. Yes, amen. So nga oray kasunod kinagagatyo, kasunod tarigagayo, di ba nagrangay? Anyo isuksukat. Ti kinarangay kiniapo Diyos. Ikanyo ti time, the Word of God, yabiyag yun. Narigat ti may lawlawan. Amen? Narigat to ti may lawan, sa kanto agsangit, sungad dati agnaret-nget ti jay, dati agsaibak nga kunana, because si jay da nga agbabawi. Pero wala na. Kasi kunak, very small, lang di sinampulan mi ti Bible School, pagkabagami gamin, hang kayong aglanglangan. Takastoy, na medyo ada sulsulpang tinaduma. Ado tirasunda. Ngam idi sa andan nga graduar, sa nasakit tinakam da, kasan tumatlang, iti kingdom of God. Idi manan, mapanday ti sap, kaya't namanan ti agsap. Idi may bagamanan nga ti requirements, da jay certificate, madimanan riknada, the same tumatlang manan da. So, pasalamat ka ta dati na adal mon, sakbay, nga mapangkay dyan.
So that jay kuman nga example mausar mo kas jay tumalang jay heaven. So now is the time for me to change. Hallelujah. Okay, so let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, kurang di timing ang mga binsa-binsa. What is the difference between hell and heaven? Pero dawaton mi nga usaram na gitoy, nga basit, nga banag, nga naipakita, kada ito'y kakabsat to encourage them to prepare, to encourage them to evangelize their relatives, their families, and to encourage them nga agobey, ag-continue, kada gidjay, nga sasaom iti biyagda. Father, dawaton mi ti panaka-open ti mata, ti tao nga one day, mapan kami latang mapan ti eternity, awan ti makaligtas iti raytoy. Amin nga tao mapan iti eternity. Pero salamat o Dios, tadi promise mo kada kami nga eternity, ket eternal life in Christ Jesus, iti nailangitan na biyan. So tulungan na kami, Father, nga lapnoy kasay kanmi na ito iti importansya, kaysa tilubong, nga hanmi nga may kumpara na ito iti money, one no material things, nga mapukaw tumatlang, tawan nga pulos, ti maitugot mi, kadag ito nga physical things, material things, nga urayan niya nga banag, numatay kami. Kaya't dawaton mi, Father, nga tatan nga gi-convert kami, tadapay gundaway mi. So, Father God, amin na gito nga naki-join, kaya't dawaton mi, iti revelation knowledge, nga work kadakwada, para iti daytoy nga last days nga teaching. Kat isurom kadakwada pa dagiti daduma, kailangan nga makita na maawatan da. Ket tapno ti panagbiag na dito'y rabaw ti daga, naka-anchor, wano naka-connect kadagidjay nga biag nga inted mo kada kami in Christ Jesus our Lord. So i-commit ko isura keng ka, thank you nga na-prepare da, ket ingganan to, iti panungpalan mo na ingganan to, iti patingga di biagda, ket naka-prepare da, nga qualified, iti na ito nga eternity. In Jesus' name we pray, Amen.